Ngiyalibingelela sihlobo ezithandekayo lonke likhona ngegama lenkosi uJesu ekseni. Luke chapter 13 verse 24. Phikelelani ukungena ngesango elincane ngoba ngiqinisile ngithi kini banengi abaza kufisa ukungena kodwa kabayikwenelisa. Asithandazeni. Baba wethu osezulwini lasemhlabeni siyakubonga ekseni ngethuba osipha lona elokufunda ilizwi lakho. Siyacela sengathi leli lizwi lingaba lomutsho konke lapho esilizwa sikhona sengathi ungakhulumisana lezinhliziyo zethu. Lo ngumthandazo wethu ukukholwa egameni lenkosi uJesu. Amen. Namhlanje sihlobo ezithandekayo ekseni ngifisa sikhulume ngaphansi kwesihloko esithi Isono Sokungakholwa. Isono Sokungakholwa. Hamba lami encwadini yamakhosi esibili ngo7 iverse ngo19. IBhayibheli ithi yona kuverse 19. Induna yaphendula umuntu kaNkulunkulu yathi, bheka noba uJehova ewenza amafastela ezulwini, lento ingenzeka na? Wathi kuye, bheka uyakukubona ngawakho amehlo, kodwa awuyikudla lutho lwakho. Le indaba sihlobo ezithandekayo esihlangana layo encwadini yamakhosi. Lizananzela ukuthi nxa siyilanda yona le indaba owakwenzakele ukuthi iSamaria yayigonjolozelwe yisizwe saseSyria ngaphansi kwenkosi uBen-Hadadi. Nxa sokwenzakele lokhu iBhayibheli ithi yona iSamaria igonjolozelwe kanje kwaba lendlala emangalisayo eSamaria. Ngangokuthi ikhanda ledonki lalithengiswa ngamashekeli angamachumi kube kanti-ke nabantu basebeqale ukudlana. Nxa ufunda kumakhosi esibili khona phana ngochapter 6 kusukela evesini ka26 sifumana indaba yenkosi yaseSamaria. IBhayibheli ithi yona ngolunye usuku ehamba phezu komduli waseSamaria ekhangele kwakusenzakala, kwehla omunye umama abesememeza athi yena, Nkosi akusilamlele phakathi kwalolu hlupho esikilo. Nxa edingisisa indaba iBhayibheli ithi yona umama lo uthi yena, lo umama izolo lokhu besivumelene ukuthi sizaqala ngokudla owami umntwana, kepha namhlanje sidle owakhe. Bheka lo umama akasavumi ukuthi owakhe umntwana adliwe. Yisimo esasiseSamaria sihlobo ezithandekayo. Ngenxa yalesi simo iBhayibheli lithi lona iSamaria yaba phakathi kwendlala emangalisayo. Ngezinye indlela ekseni ngithini sihlobo ezithandekayo? Ngithi mina ngikhuluma ngesono sokungakholwa. Zinengi izinto ezenzakalayo emhlabeni ngenxa yokungakholwa. IBhayibheli ithi yona ke lapha inkosi yaseSamaria yayilomsizi wayo esingathi yinduna yayo. Le induna nxa ihlangana lo Elisha, uElisha uyayitshela uthi yena, kusasa kunje ukudla kuzabe kuthengiswa eSamaria. Kuzabe kuthengiswa ibhakede lamabele lizabe lithengiswa ngeshekeli eyodwa. Le induna ngenxa yokuthandabuza la ngenxa yokungakholwa ithi yona kuElisha, nxa lokho kungenzakala uNkulunkulu lanxa engavula amafastela asezulwini, lokho kakungeke kwenzakala. IBhayibheli ibisithi sihlobo ezithandekayo, khonapho nje uElisha wayitshela induna wathi yena, lokhu uzakubona ngawakho amehlo, kodwa kawuyikudla lutho kiko. Ngikhuluma ngesono sokungakholwa sihlobo ezithandekayo. Nxa silandela indaba iBhayibheli ithi yona kusisa nje le induna yabekwa ukuthi ikhangele abantu esangweni. Abantu sebezwile ukuthi sokulokudla eSamaria. IBhayibheli ithi yona bagijima ngesiqubu esimangalisayo
bayinyathela le induna yakubona ngawayo amehlo ukudla kodwa kayidlanga lutho kiko. Ikelani ngitsho ke sihlobo esithandekayo ekuseni ukuthi le induna yayibe ngufakazi wokubona imisebenzi kaElisha. Yayibe ngufakazi wokubona uGehazi eqalekiswa ngenxa yokwehluleka ukukholwa elizwini likaNkulunkulu. Yayibe ngufakazi yokubona uNamani. Uzakhumbula indaba kaNamani owayeyinduna yebutho owayelobulephero. Le indoda yayingufakazi yokubona abantu abanjalo besila, uNamani esila phambi kobuso bakhe. Kodwa lanxa kunjalo waqhubeka ethandabuza ilizwi likaNkulunkulu sihlobo esithandekayo. Kulabantu abanengi namhlanje uNkulunkulu abaphe amathuba amangalisayo okubona izinto ezimangalisayo zisenzeka ngitsho lasezimpilweni zabo, kodwa baqhubeke bethandabuza amandla lobukhona bukaNkulunkulu. iBhayibhili ithi yona le indoda yafa ngenxa yokungakholwa. Ikelani ngitsho sihlobo esithandekayo ukuthi isono sokungakholwa yiso esihlezi kumbe esiyimpande yezono zonke. Ngezinye indlela isono sokungakholwa siyisisekelo sezono zonke ongakhuluma ngazo. Ungakhuluma ngokuthandabuza ubukhona bukaNkulunkulu. Konke khona lokho isisekelo saso yikungakholwa. Ungakhuluma ngokubulala lobukiwi lobugangi lakho konke ungakhuluma ngakho. Isisekelo sezono zonke esingakhuluma ngazo ekseni yikuthandabuza amandla kaNkulunkulu. Ungakhuluma ngokukhonza izithombe. Ungakhuluma ngakho konke ungakucabanga okuyisono. Isisekelo sezono zonke kuyikuthandabuza amandla kaNkulunkulu. Yikho namhlanje ekseni ngithanda ukuthi ngikhulume ngalesi sono sokungakholwa. Uyabona isono sokungakholwa siza ngemibala eminengi. Siyaguquguquka njengonwabo. Isono sokungakholwa sijwayelekile, ungananzela sihlobo esithandekayo. Konke sikwenzayo empilweni zethu sikwenza ngokukholwa. Ngiyake ngicabange mina ukuthi nxa umuntu egada umtshova esiya edolobheni akabuzi udriver ukuthi ule license yini. Ungena nje emtshoveni ngokukholwa ngoba ekukholwa ukuthi uzafika lapha yakhona. Funa umuntu uhamba ngendizamtshina akabuzi ukupilot ukuthi kambe uqeqeshile yini kulokhu. Ungena ngokukholwa ngoba ekukholwa ukuthi uza kufika lapho ayakhona. Kodwa nxa sesifika elizwini likaNkulunkulu abantu abanengi bayathandabuza sihlobo esithandekayo. Ikelani ngitsho ukuthi isono sokuthandabuza siyi-first born kaSathane ngokwakhe, ngoba nguye owahlanyela le inhlanyelo yokungakholwa lokuthandabuza uNkulunkulu. Lizakhumbula ensimini yase-Eden nxa uSathane wayesiza esimeni senyoka elanda u-Eva. Uthi yena uyaguqula amazwi kaNkulunkulu. Athi yena kuliqiniso yini ukuthi uNkulunkulu uthe lingadli zonke izithelo zensimi. Ngezinye indlela sihlobo esithandekayo, injongo kaSathane yayingeyokuhlanyela ukuthandabuza engqondweni ka-Eva. Lanamhlanje ebantwini abanengi uSathane uhlanyele le ingqondo yokuthandabuza. Gulelwa kumbe ugule kumbe wehlelwe yisehlakalo esithize, abantu bayaqala ukuthandabuza amandla kaNkulunkulu. Nxa ufunda iBhayibhili sihlobo esithandekayo, esikunanzelelayo yikuthi nxa uEva uSathane esemlande ngalindlela kuthiwa waba lokuthandabuza engqondweni yakhe. Wathandabuza ilizwi likaNkulunkulu elalikhulumile ukuthi mzwana lisidla lesi sihlahla lizakufa lokufa. Nxa singakhuluma ngokuthandabuza, khumbula indaba kaFaro eGibhithe. iBhayibhili lithi yona uFaro wathi enhliziyweni yakhe, ungubani lo uNkulunkulu ongalikhulula esandleni sami? Ngezinye indlela sihlobo esithandekayo, iBhayibhili ligcwele ngezehlakalo zabantu abathandabuza amandla lobukhona bukaNkulunkulu. Namhlanje kulenkolo ezinengi ezimangalisayo
ezinye ezidida ingqondo othi nxa uzikhangele uswele ukuthi kanti vele abantu bakhonzani sibisibili kusuka ngaphi kusiya ngaphi konke kweyeme ekuthandabuzeni amandla kaNkulunkulu lelizwi likaNkulunkulu. uSathane nxa ethole ithuba lokuthi afumane umuntu othandabuzayo uyamupha olunye ulutho angalukhonza. Namhlanje ngithi mina abantu abanengi bakhonza izinto ezingaqedakaliyo ngoba bethandabuzile amandla kaNkulunkulu lamandla elizwi likaNkulunkulu. Lizakhumbula isehlakalo sako-Israyeli nxa uRabshakeh ngaphansi kweBhabhiloni wahlasela isizwe sako-Israyeli. Kwasokufanele ukuthi inkosi uHezekhiya ime ngesibindi. Kwakufanele ukuthi abantwana bako-Israyeli bame ngesibindi bakholwe ukuthi uNkulunkulu obavikele izolo, uNkulunkulu obasuse ezweni laseGibhithe wabaqumisa phakathi kwenkangala emangalisayo uza kubavikela ngitsho lakuRabshakeh. Makabongwe uNkulunkulu ngoba iBhayibhili lithi yona uHezekhiya kazange athandabuze, wabiza uIsrayeli wathi wabizela ethempelini wathi yena Nkulunkulu ngiyakwazi ukuthi izolo usivikele namhlanje kawusoze usichiye. Lakanye uNkulunkulu zilo bezithandekayo kazange amchiye uIsrayeli. Ngikhuluma ngesono sokungakholwa. Uyabona isono sokungakholwa sinjengenkemba esika nxa zonke. Ngezinye indlela lesi sono kasiphazamisi kuphela lo ongakholwayo kodwa silendonsela siyathelelwana. Lesi sono siyathelelwana omunye komunye. Umuntu angaqala ukuthandabuza uyahlanyela kuyinhlanyelo kokuthandabuza. Esakhumbula kwenzakalayo ezulwini uSathane lezingilosi zakhe bengakaxotshelwa phansi emhlabeni. iBhayibhili lithi yona kwangena lesi sono sokudawutha, lesi sono sokuthandabuza, lesi sono sokungakholwa uNkulunkulu engqondweni kaSathane esesengulusifa. Waseyinyenyeza le ingqondo kwezinye izingilosi. Ezinye ingilosi zavumelana laye kepha ezinye kazivumelananga laye. Ngezinye indlela zobe ezithandekayo ngithe mina lesi sono sinjengeqanda elichamiselayo libe licacade izono zonke ongakhuluma ngazo. Ngezinye indlela ububi bonke ongakhuluma ngabo, ukungakholwa konke ongakhuluma ngakho, yonke into, sonke isono ongasicabanga isisusa saso yisono sokungakholwa ilizwi likaNkulunkulu. Yabona nxa umuntu okholwayo lo muntu ongakholwayo bethandabuza ilizwi likaNkulunkulu, imagnitude yesono sakhona iyafanana. Ngezinye indlela kawukhathalekile ukuthi uyahamba enkonzweni every Sabbath kumbe every Sunday. Nxa uthandabuza, nxa ufikelwa izikhathi zokuthandabuza ilizwi likaNkulunkulu, nxa ufikelwa izikhathi zokungakholwa amandla kaNkulunkulu, umuntu osebhawa uyafana nje laye. Ngezinye indlela kakula kuthandabuza kumbe kakula kungakholwa okungcono kulokunye. Umuntu ongakholwayo kakholwa zihlobo ezithandekayo. Ngikelani ngithi mina ukungakholwa kuzibonakalisa njani? Ungakholwa ilizwi likaNkulunkulu kuzibonakalisa njani? Abantu bayafika ezigabeni lapha behlelwa zinhlupho ezitshiyeneyo. Funa agulelwe umuntu, umntwana agule ngekhaya kumbe isihlobo sigule. uSathane besenyenyeza okulilizwi athi yena uNkulunkulu kangeke akusize lokhu, kufuna abantu. Ngezinye indlela ungezwa umuntu esedinga usizo kwabanye abantu esengasaludinga usizo kuNkulunkulu, sokufikile ukuthandabuza amandla kaNkulunkulu. Ungezwa abantu sebesithi lezi izinto zabantu, uyabe sethandabuza amandla kaNkulunkulu, uyabe sedinga olunye usizo kwezinye indawo. Sinjalo isono sokuthandabuza uNkulunkulu. iBhayibhili lithi encwadini yamaHebheru 11 verse 6, kodwa
ngaphandle kokukholwa kakukho kumthokozisa uNkulunkulu, ngoba lo oza kuye kumele akholwe ukuthi ukhona njalo uyabavuza labo abamdinga ngesihle. Ngezinye indlela zihlobo ezithandekayo, nxa sikhuluma ngokungakholwa, ngifisa ukuthi ngithi mina ekseni isono sokungakholwa yiso esimbangela yezinye izono. Ngezinye indlela sibangela ukuthi izono zande ngamandla. Nxa ungazithola uphakathi kohlutshwana oluncane kumbe phakathi kohlupho olukhulu, ngitsho njalo, ubusuzwakala ulethemba, ubusuzwakala umethemba uNkulunkulu, ubusuzwakala udumisa uNkulunkulu, yebo sihlobo ezithandekayo, yilo ukholo oludingakalayo. Kodwa ungazibona ufikelwa yikuthandabuza, iBhayibhili ngithe mina ilezehlakalo ezinengi esingafanisela ngazo. Ungaya encwadini yaManani ngo-14 sithola indaba yenhloli ezili-12. iBhayibhili lithi yona nxa uMoses wayesebathumile ukuthi bayehlola ilizwe laseKhenani, kuthiwa khona bafika babuya bethwele amagrebisi, bethwele amagrebisi benjalo, bethwele izithelo zelizwe laseKhenani. Kodwa abali-10 babo, iBhayibhili lithi yona kabazange babe lokukholwa, bathandabuza. Ngezinye indlela baletha umbiko omubi. Bathi bona ilizwe laseKhenani, ilizwe lakhona lidla abantu balo. Bathi bona bheka sibone iziqhwaga, amadodana ka-Anakhi. Thina sithe sizikhangele phambi kobuso babo, sazibona sinjengentethe. La ngamazwi okungakholwa sihlobo ezithandekayo, la ngamazwi okuthandabuza. uNkulunkulu wayitshilo kibo, wathena nantiyana ilizwe laseKhenani, hambani liyelithumba, ngizalipha amandla ukususa iziqhwaga zona lezi elikhuluma ngazo. Phakathi kwabantu abali-12, 2 kuphela, uCaleb loJoshua, yibo abakhuluma amazwi okukholwa. Bathi bona lanxa ilizwe linjani, lanxa lileziqhwaga, yebo silamandla ukuthi silithathe kuzo iziqhwaga, ngoba uNkulunkulu usiphile lawo mandla. Abantu abanengi namhlanje behlulekile empilweni ngenxa yokuthandabuza. Umuntu uyaqalisa iproject ethize kumbe ngenxa yokungakholwa. Umuntu uyaqalisa ulutho oluthize, engakaluqedi, engakaqalisi vele ahlafikelwe yikuthandabuza ukuthi kambe mina ngizakwenelisa khona lokhu, kambe kuzaphutsha yini khona lokhu. Nxa ungafikelwa yikuthandabuza okunjalo, umuntu ahlayekele, ahlaphela amandla. Kulabantu abanengi namhlanje empilweni okufanele ukuthi ngabe baphumelele. Kulabantu abanengi namhlanje empilweni okumele ukuthi ngabe benza kuhle, kodwa ngenxa yokuthandabuza amandla, ngenxa yokuthandabuza ilizwi likaNkulunkulu, behlulekile empilweni. Khumbula isehlakalo nxa uJesu wayezile konalo umhlaba. iBhayibhili lithi yona waba lokudangala okumangalisayo ngenxa yokuswelakala kokukholwa kwabantu. Ngezinye indlela sihlobo ezithandekayo, empilweni yakhe uJesu zananzela ukuthi ukhuluma agcizelele ngokukholwa. Azathi encwadini kaLuke chapter 18 verse 8, kambe indodana yomuntu nxa isiza izakufumana na ukukholwa emhlabeni. Ngezinye indlela uJesu wayekhangele wabona abantu abazithi balokukholwa kodwa bephika amandla okukholwa. Namhlanje kulabantu abanengi abathi ungabafaka esigabeni lapho kumele ukuthi amele ukukholwa kwakhe, ungabafaka esigabeni lapho kumele ukuthi aveze ukholo lwakhe, uyathandabuza abesehlehlela emuva. Yabona ukuthandabuza kuza ngendlela ezitshiyeneyo. Lizakhumbula indaba kaKhayini lo-Abela. iBhayibhili lithi yona uNkulunkulu wayebalaye kuhle ngendlela okumele ukuthi imhlatshelo yenziwe ngayo. uNkulunkulu wayebelaye kuhle ngendlela okumele ukuthi kukhonzwe ngayo. Kodwa uKhayini wayinventa eyakhe indlela yokukholwa.
Wayinventa eyakhe indlela kumbe wabumba eyakhe indlela yokukhonza uNkulunkulu ngoba wathandabuza indlela uNkulunkulu ayeyivezile. Ngoba kazange akholwe indlela uNkulunkulu ayeyivezile ukubana kumele ukuthi akhonzwe ngayo. Khona lokho kuthandabuza kwazala esinye isono sejealous. Waze wabulala umfowabo uAbela. Hathi khona lokho kuphela, ngesikhathi sikaNoah lizakhumbula zithobe ezithandekayo ukuthi uNoah wachumayela okweminyaka engu-120 years echumayela ivangeli elilodwa. Ebatshela abantu ukuthi izulu lizakuna kakwakhiwe umkhumbi. Abantu kabazange balikholwe ilizwi likaNoah. Abantu kabazange balikholwe ilizwi likaNkulunkulu. Kuyini okwenzakalayo? Uzamcolo wehla, abantu babhujiswa nguzamcolo. Ngezinye indlela zithobe ezithandekayo, kulezehlakalo eziningi esingakhuluma ngazo. Khumbula indaba kaLothi eSodoma leGomora. uLothi wagijima wagcwala idolobho lonke etshela abantu ukuthi iSodoma iza kubhujiswa. Kodwa abantu kabazange bakholwe. ISodoma yabhujiswa njengokutsho kwelizwi likaNkulunkulu. Ngitsho la ngesikhathi sikaJesu abantu batshengisa kungakholwa. Lanamhlanje ungaya koJuda, ko-Israyeli, amaJuda alokhu ekhangele uMesaya ozakuza ngokuqala. Ngezinye indlela kabazange bakholwe, kabazange bamkele uJesu njengomesaya. Izono zonke ungakhuluma ngazo ezenzakala eMiddle East zeyeme ekutheni kabazange bakholwe uJesu njengomesaya. Khuluma ngokuhlukuluzwa kwamaKristu kusukela kuStephen. IBhayibheli lithi yona nxa uStephen wayinika ubufakazi bakhe, kuthiwa abantu bafikelwa lulaka ngenxa yokungakholwa. Abantu bafikelwa yinzondo emangalisayo, bathatha amatshe bamkhanda uStephen. Khuluma ngamakhosi wonke abekhona ahlukuluze impilo zamaKristu, ahlukuluza impilo zabantu. Zonke zona lezo zono zihlobe ezithandekayo zeyeme esonweni esisodwa esokungakholwa ilizwi likaNkulunkulu. Nxa abantu bengakholwa uNkulunkulu, kulula ukuthi benze loba yini abangayenza ngoba bengakholwa ilizwi likaNkulunkulu. Ngesikhathi sombuso wamaRoma, abantu abanengi balahlekelwa zimpilo zabo ngenxa yokuthi ilizwi likaNkulunkulu lathathwa lasuswa ezandleni zabantu, lasuswa ezandleni zamaKristu ngoba abantu bengalikholwa ilizwi likaNkulunkulu. Isono sokungakholwa yiso esilethe ubuphofu obumangalisayo emhlabeni. Namhlanje abantu abanengi bayaphumputheka, bakholwa lokhu lalokhana, lezinto ezingabonwayo bayazikholwa. Lezinto ezingela msebenzi abantu bayazikholwa ngoba behlulekile kukholwa uNkulunkulu welizwi elibambekayo. Uyabona, ukungakholwa kwenza abantu bathandabuze ilizwi likaNkulunkulu. Abantu bangathandabuza ilizwi likaNkulunkulu, uSathane abesebanika isubstitute, abaphe lokho abangakukhonza esikhundleni kumbe lokho abangakukholwa esikhundleni selizwi likaNkulunkulu. Ukungakholwa kwenza abantu bathathe indawo kaNkulunkulu. Namhlanje kulabantu abanengi abakhonza abanye abantu, behlulekile ukukhonza uNkulunkulu wadala izulu lomhlaba. Bakhonza abanye abantu abayizidalwa labo, bakhonza ezinye izinto eziyizidalwa ngoba behlulekile ukwamukela uJesu lokwamukela uNkulunkulu lelizwi lakhe. Ngithe mina, nxa ungathandabuza ilizwi likaNkulunkulu, ungathandabuza amandla kaNkulunkulu, uSathane uyakupha olunye ulutho ozakulukhonza. Kungakhathalekile ukuthi kawusomKristu, kulento umuntu ayikhonzayo. Abanye ngabakhonza inkomo, abanye ngabakhonza imbuzi, abanye ngabakhonza amadlozi. Zinengi izinto abantu abazikhonzayo ngoba beyalile ukukhonza uNkulunkulu owadala izulu lomhlaba. Isono sokungakholwa senza abantu
baziphathe buchapha, senza abantu bathande izinto zomhlaba. Kulabantu abanengi namhlanje abalandela izinto ezingaqedakaliyo ngoba bengalikholwa ilizwi likaNkulunkulu. Futhi lanxa ungakhuluma ngakho abantu kabalandaba ngoba lo uNkulunkulu okhuluma ngaye kabalandaba laye ngoba bengakholwa kuye. Namhlanje kulabantu okuthiwa ngama-atheist ngesilungu, abantu abazithi bona kabakholwa ukuthi kulo uNkulunkulu. Ngezinye indlela bahle baveze sobala ukuthi kabakholwa uNkulunkulu, ngezinye indlela bakholwa uSathane. Kulamabandla namhlanje akhonza uSathane mgceke. Kulamabandla namhlanje akhonza abantu mgceke ngoba behlulekile ukukholwa lokukhonza uNkulunkulu ophilayo. Ubona ukukholwa kulezigaba ezithize. Ngezinye indlela ukukholwa is progressive, ukungakholwa is progressive. Kusuka kwesinye isigaba kusiya kwesinye isigaba. Kakula muntu ongaphonga uvuka ekuseni athi naka ngisakholwa. Ngezinye indlela isono sokungakholwa silama stages, silama steps. Umuntu uyaqalisa ngokuthandabuza nje, athandabuze ilizwi likaNkulunkulu. Umuntu athandabuze umthandazo. Yake mbona abantu abanengi ngitsho la nxa besiyabona umuntu ogulayo esibhedlela, bafika nje bambone bakhulume besengathi bayakholwa ukuthi uzasila. Nxa bephuma khonapho sebethandazile futhi bathi bona libone njani lapha umuntu lo kambe ukuthi uzavuka ephila kusasa. Konke khona lokho yikuthandabuza. Ngezinye indlela zobe ezithandekayo ngithini? Ngithi mina nxa ungazibona usuthandabuza amandla kaNkulunkulu, nxa ungazibona usuthandabuza umthandazo, yazi ukuthi wakhela esonweni sokungakholwa. Ungabona usuphakamisa umuntu phezu kwaNkulunkulu, yazi ukuthi wakhela esinye istep sokungakholwa kumbe sesono sokungakholwa. Ngafunda incwadi kaManani ngo-13 verse ngo-33. Ithi yona la amadoda ayethunyiwe ukuyahlola, bathi sebephenduka babuya sebele report, bathi bona sibone amadodana ka-Anaki ayiziqhwaga, sithe sizikhangele thina sazibona sibancane singangentethe. Ungabona usuphakamisa isitha okwedlula uNkulunkulu. Kunabantu abanengi abathi lanxa bekhuluma baphakamisa uSathane okwedlula uNkulunkulu, baphakamisa izinto uSathane azenzayo okwedlula izinto ezenziwa nguNkulunkulu. Konke khona lokho zilobe ezithandekayo kwakhela esonweni sokungakholwa. Inkulungwane zabantu, inkulungwane zemithandazo enziwayo ifile nje yahle yafa iqalisa ngoba abantu bethandabuza bengakholwa uNkulunkulu. Nxa ukungakholwa sekukhulelwe kuzala ukuthandabuza lokubuza obukhona bukaNkulunkulu. Kulabantu abanengi namhlanje abathi bona vele thina kasikholwa ukuthi uNkulunkulu ukhona, kanti vele yena wavela ngaphi. Nxa leyo ngqondo sifikile kuwe, yazi ukuthi ususebenza uhlangothi lunye loSathane ngoba isono sokungakholwa sesendlelwe kuwe. Silobe ezithandekayo, ekuseni ngiyathandaza ukuthi lesi sono sokungakholwa singakufumani. Ngoba uJesu uthi yena kuLuke chapter 18 esegqiba imbali yakhe emhlabeni, uthi yena ubuza umbuzo oyisiminya, uthi yena kambe indodana yomuntu nxa isiza iza kufumana na ukukholwa emhlabeni? Indodana yomuntu nxa isiza iza kufumana na ukukholwa emhlabeni? Kambe uJesu nxa isiza uza kufumana na ukukholwa kuwe? Kambe nxa uJesu esiza uza kufumana na ukukholwa kimi? Khumbula isono sokungakholwa. Lo undoda esiqalise ngaye encwadini yamakhosi wafa ngenxa yokungakholwa. Ngezinye indlela zobe ezithandekayo, isono sokungakholwa silomvuzo, umvuzo waso yikufa lokuchabalala okunaphakade.
Sengathi uNkulunkulu angawusiza ekseni, uNkulunkulu angisize ekseni ukuthi sibe lakho ukukholwa ilizwi likaNkulunkulu, sibe lakho ukukholwa uNkulunkulu wadala izulu nomhlaba. Asikhothamise amakhanda lapho esikhona sibe lomthandazo. Baba wethu osezulwini, siyabonga ekseni thuba lokufunda ilizwi lakho. Susa kithi isono sokuthandabuza, susa kithi isono sokungakholwa ilizwi lakho, ngoba kuyisono esisa ekufeni lasekubhidlikeni kwemphefumulo yethu. Busisa umuntu ngamunye obelengxenye yokuzwa leli lizwi. Sengathi Nkosi, ngalona leli lizwi singasondezwa kangaka ngakuwe. Ususe kithi lesi sono esesihlukuluze umhlaba, isono sokuthandabuza lokuthandabuza amandla akho. Lo ngumthandazo wethu ukukholwa egameni leNkosi uJesu. Amen.